Ugeze kuba perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadate yavuze ko yiteguye gutanga miliyari 5 akegukana ikipe mu gihe izaba ishyizwe ku isoko. Sadate amaze iminsi agaragaza ubushake bwo kugura iyi kipe yabereye umuyobozi, abashimangira ko intego ye ari ukuyifasha kuba imwe mu makipe y'ubukombe muri Afurika. Aganira mu by'ukuri na kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda, yavuze ko yitegura gutanga miliyari 5 ndetse nazo akazibyara za andi mafaranga menshi. Ati no kugura umuntu agafata ikipe izo miliyari 5 nkazibyazamo izindi miliyari 5 y'inyungu muri iyo myaka, kandi birashoboka. Mu butumwa burebure yashyize ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, Sadate yavuze ko miliyari 1 y'ayo mafaranga azatanga izasaranganywa amatsinda y'abafana kugira ngo yihanagure icyuya mu by'ukuri yabize, naho indi miliyari 1 ikishyurwa amadeni kugira ngo yirinde biranega. Yongeraho ati miliyari 3 zizasoshorwa muri Murera mu gihe cy'imyaka 3, bivuze ko ari miliyari 1 buri mwaka. Fan club zizagumaho ariko ntizizongera gutanga umusanzu, ayo zatangagamo umusanzu nzajya nzisura dukore ubusabane. Yashimangiye ko ubuyobozi buzashyirwaho nawe mu gihe mu by'ukuri nk'umuntu waba washoye ayo mafaranga mu gihe byabikunze. Mu migambi afite harimo ko abafatanyabikorwa ba Gikundiro bazajya bahabwa serivisi za zahabu, cyane cyane umufatanyabikorwa mukuru, ndetse yavuze ko azashyiraho umurongo utishyurwa wo gutanga ibitekerezo ku bakunzi ba Rayon Sport aho kumva radio zibarangaza. Yakomeje agira ati nyuma y'imyaka 3 yo kwivugurura hazashorwa izindi miliyari 5 zizakora ibitangaza, hazashingwa kandi amakipe y'indi mikino ya nka volleyball, basket n'amagare. Nyuma y'imyaka 3 Murera izaba ijya gukina hanze igendera mu ndege yanjye bwite. Ubwo sinshaka kuvuga kuri za bisi kuko izaba izifite mu by'ukuri bisi zakataraboneka, imodoka 2 zimbangukira gutabara ziherekeza aho igiye hose, imodoka 2 za staff na moto 2 zigenda imbere. Nubwo bimeze bityo, Munyakazi Sadate yavuze ko ubu busabe bufite agaciro kugeza kwa 25 kubaza 2025. Yongeraho ati nshaka kuzizihiza isabukuru yanjye nkata umutsima n'abakunzi banjye bo muri Gikundiro turi mu njyana y'ibyishimo. Habayeho ibiganiro byibanze nkabona bitanga icyizere nahita nshyira muri Murera miliyoni 100 yo kuyifasha kurangiza shampiyona neza. Murera itwaye igikombe, ubusabe bwazamukaho 20%, naho ikibuze bwagabanukaho mu by'ukuri 20%. Ngaho abarushanwa nimuze turushanwe. Umushoramari akaba rwiyemezamirimo Munyakazi Sadate yayoboye Rayon Sport hagati ya Nyakanga 2019 na Nzeri 2020. Mu bihe bitandukanye yagiye agira uruhare mu kuyishyigikira. Sadate niwe nyiri sosiyete y'ubwubatsi ya Karame Rwanda yubaka inzu n'imihanda irimo ya kaburimbo, mu by'ukuri iy'ibitaka, y'amabuye, ikora kandi imirimo yo kurwanya ibiza no kubungabunga mu by'ukuri za ruhurura. Asanzwe kandi ari umuyobozi w'ihuriro ry'abakora imirimo y'ubwubatsi ICARU. Mu by'ukuri umwanya yatorewe mu Gushyingo 2024. Ubuyobozi bwa Rayon Sport buheruka gutangaza ko kugena agaciro kayo bushingiye ku banyamuryango gusa bwasanze yaba ihagaze miliyari 3 bingana n'imigabane ibihumbi 200, aho umugabane uciriritse utajya munsi y'ibihumbi 30 mu by'ukuri. Ku rundi ruhande hari inkuru n'ubundi nayo ijyana na siporo. Ni umutoza wa Fenerbahce Jose Mourinho yashinjwe gusagarira mugenzi we utoza Galatasaray Okan Buruk nyuma yo kumukurura izuru akikubita hasi ubwo amakipe yombi yari amaze gukina. Kuwa gatatu Galatasaray yatsinze Fenerbahce ibitego 2-1 mu mukino wa 1/4 cy'igikombe cy'igihugu muri Turkiya wabereye kuri Sukolo Salagulu Stadium. Ubwo abatoza bari mu kibuga hagati baganira n'abasifuzi, Mourinho yegereye Buruk inyuma amukurura izuru, ibyatumye uyu mutoza wa Galata agwa hasi apfukishije intoki mu by'ukuri mu maso. Vice President wa
Galatasaray, Menti yashinje Mourinho gusagarira umutoza wabo. Ati umutoza wacu Okan na Mourinho bashimiye abasifuzi. Nyuma yaho ubwo Okan yari akomeje, Mourinho yabanje kumusagarira mu magambo nyuma amukurura izuru. Nihe kandi akora ibi bintu? Turkiya ayibona gute? Ndizera ko ubuyobozi bwa Fenerbahce buza kumufatira ibihano bikwiye mbere yuko federasiyo ibikora. Bako wakiniye Galata inshuro ebyiri mbere yo kuyisubiramo nk'umutoza muri 2022 yanze gukomeza ibyamubayeho ubwo yaganiraga n'abanyamakuru nyuma y'umukino. Ati nta kidasanzwe kiri hagati yanjye na Mourinho, yankuru y'izuru anurutse inyuma byari byoroheje, birumvikana ntabwo cyari ikintu gikwiriye gukorwa. Tuba twiteze abatoza ko bitwara neza mu bihe nka biriya. Ntabwo nkomeza iki kibazo ariko ntabwo byari ibintu bizima. Umusimbura wa Fenerbahce Mert Hakan n'abasimbura ba Galat mu by'ukuri bose beretswe amakarita atukura nyuma yo kugira uruhare mu gushyamirana kwabaye mu mpande zombi mu minota y'inyongera y'umukino, ubwo amakipe yombi yari amaze kunganya ubusa ku busa muri shampiyona ya Turkiya muri Gashyantare. Mu by'ukuri Gara yavuze ko igihe gutanga ikirego ishinja Mourinho kuvuga amagambo arimo irondaruhu. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya muri Turkiya ryahagaritse Mourinho imikino ine rinamuca amande y'ibihumbi 35 by'amayero mu nshuro ebyiri zitandukanye. Yarasanzwe mu by'ukuri yaranzwe n'imyitwarire idakwiye. Ku rundi ruhande rero inkuru ikomeje kugarukwaho ni inkuru ya Jean-Claude Van Damme, n'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane cyangwa se abakinnyi ba firme bakomeye. Jean-Claude wamamaye muri sinema ku isi yose akurikiranweho ibyaha byo gusambanyiriza abagore 5 b'Abanyaromaniya mu birori yari yateguriye mu Bufaransa. Urwego rushinzwe iperereza ku byaha by'iterabwoba n'ubugizi bwa nabi muri Romania rwakiriye ikirego kiregwamo Jean-Claude Van Damme w'imyaka 64 mu by'ukuri, aho ashinjwa ibyaha kuryamana n'abagore 3 b'abanyamideli abizi neza ko bacurujwe n'itsinda riyobowe na Morel Bolea risanzwe rizwiho gucuruza abantu. Van Damme mu by'ukuri akekwaho muri Can yakiriye abagore 5 b'Abanyaromaniya nk'impano kandi yari azi neza ko baturutse mu itsinda ry'abacuruza abantu. Adrian Cicolisi wunganira bamwe mu bagizweho ingaruka n'iki gikorwa yabwiye televiziyo ya CNN Antena 3 ko aba bagore icyo gihe bari mu bihe by'ubukene bukabije. Kugeza ubu abahagarariye Van Damme n'urwego rwa Dicot nta kintu baravuga kuri ibi birego. Umwe mu by'ukuri mu bagore wari uhari ubwo byabaga mu birori byateguwe na Van Damme mu mujyi wa Cannes mu Bufaransa yabwiye abashinjacyaha ibyo yabonye bituma Dicot itangiza iperereza kuri iki kibazo. Mu by'ukuri yatangaje ko iki kibazo gifitanye isano n'iperereza rikaze ryatangiye mu 2020 ku byaha by'icuruzwa ry'abantu n'iry'abana. Mu by'ukuri kugira ngo urubanza rukomeze, urukiko rw'ikirenga mu Bufaransa rugomba kwemeza ko ibirego byakwakirwa kandi abagize uruhare muri iki kibazo bagatumizwa muri Romania kugira ngo batange ubuhamya. Jean-Claude Van Damme yatangiye kumenyekana muri sinema binyuze muri filime Blood Sport yagiye hanze mu 1988, akomereza muri filime zakunzwe nka Kickboxer, Double Impact, The Expendable n'izindi zitandukanye. Aheruka kugaragara mu yitwa mu by'ukuri Minion Rise of Gru yo mu 2022 na The Garden yo mu 2025. Ngayo nguko rero ibya Munyakazi Sadat yifuza gutanga miliyari 5 kugira ngo yegukane Rayon Sport, ndetse mu by'ukuri abafana abakure ku bijyanye no gutanga umusanzu, ndetse kandi agire uruhare mu gushyiraho ubuyobozi, ndetse kandi atangire mu by'ukuri gufasha ikipe kunguka amafaranga menshi, ndetse no kuba ngo yazigurira indege mu by'ukuri bwite izajya batwara. Ibya Jose Mourinho nabyo nuko bihagaze, umusaza wamamaye cyane cyangwa se umwe mu batoza bakomeye cyane babayeho mu mateka ya football cyangwa se mu mateka ya ruhago. Ku rundi ruhande uyu nawe mu by'ukuri twa Jean-Claude Van Damme urumva ko ageraniwe cyangwa se ibintu bitamumereye neza. Ngayo nguko rero twizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi mu by'ukuri ku nkuru zitandukanye tugenda dukora. Turabashimiye kandi tubifuza gukomeza kugira ibihe byiza.